sini sakno jotno makene asunung tong ani kok samni aino hai ani kok mataka jotno hambai Banchandra chungtini YTA chini Young Tripura Association ne hoti khai tini jong Natinmanu ni under je Banchandra para oro khai malaria ni je report na phaika ba health kam awareness phaika jong oro jong malaria test bo khaini kha ang nije sagbaitam pharmacist register pharmacist tini jong motamoti around 32 patient no hinsidi borong test khlaika malaria out of 32 ni bisio jong manka around 12 ekdom confirm malaria positive mangjakha obon bisio 12 ni bisio PF tongo baglai abar odek tongo PB manjak mani malaria gabon jong malaria report nati khe plus sini koyekta bithi jong hospital ni health nagai hospital bithi collection khaye medicine je important medicine nangmani jong brono bagai kabi asung